ngobaba owayibona kabike esezohamba emhlabeni. Ugogo ozala ubaba wayesonta kulezi inkolo kuthiwa ezosindiswa. Ubaba wayibona le nkonzo mhlawumbe wahamba iminyaka emibili kiyo waseshona. Uthema eseshona waqhubeka umama wagcinisa batha phakathi komuzi wase ugogo ecasuka wasephuma umuzi wasishiya sodwa ke ekhaya ngoba ubaba engakaze sebenze. Usizo lwangena phakathi komuzi sasibancane kakhulu ngoba ngithi ubaba mina ngimazi kahle ayikho isiluleke ngathi ngasithola kubaba. Obaba ngabafica la ngafica bona laba abangithatha bangigola ngile into engiyiyo namhlanje nje ngakhuliswa amaNazaretha. Ngiyacela uNkulunkulu engibambe inyembezi namhlanje ngithi ngifisa ukubonga uNkulunkulu wasebuhleni. Amen. Suka Nkungu emhlabeni sasala nomama wayiqhuba lenkolo kunzima kumnyama. Kwase kubamba ukufa kwabamba umalo kwambamba kwamqinisa. Kwathi ngelinye ilanga azofika inkosi uThingo uthi mayixoxa le ndaba uthi bataba nize ningasuki kushembe noma kunzima nize ningamsuki kuye ngobushembe uyikho wonke. AmaNazaretha namhlanje ngisho njalo ngithi ushembe uyayenza into engayilutho ibe yutho. Sengathi amaNazaretha ngathi manihlala ningazeyi ahlalela mahala la. NiNkulunkulu impela kusho mina namhlanje mina ukushemba ngimbona ngwabona abazali bami kodwa namhlanje kusho mina ngishemba uNkulunkulu. Uthi uma lo mntana ukufa kwangibamba uthi angena imali yokuya emzimoya uthi ngathatha udedweni omncane ngoba naye wayegula naye banjwe yikho lokufa uthi ngamthatha lapha emhlane uthi ngakhuphuka uthi nganqamule emathobeni ngayoshona osuthu uthi ngadundubala intaba umagumbela uthi ngaze ngayofika phakathi komuzi wasemzimoya uthi angene khona ukuthi angizokudla. Kwawumnyama amaNazaretha. Ngiyacela uNkulunkulu ngephesibindi ngixoxe le ndaba ngoba noma ngiphiwe ithuba lasemakhaya ngize ngakhuluma ngami ngoba ngivele ngifike izinyembezi. Uthi umalo kwafika isikhathi uthi kwathiwa abazoyibika uthi ngeza nengane yami ngiyintshathela lapha emhlane uthi ngeza ngawulayini kwawunamba 4 amaNazaretha uthi ngole nkosazana
uthi lihamba ngolayini liphethe isamlela uthi sigudla ngolayini leza kancane uthi lafika kimi lathi inkosikazi kwenze njani uthi ngabika uthi inkosi ngihanjelwe indoda ngemncane nami ngiyagula na isahamba ayishiyanga lutho nomuza nginawo thina ekhaya sasilale endlini uthi mawulele unethwe makunezulu ushifta umbhedo use ngapha unethe kufanele uthi uphanda uthi washo wasibiza ngegama isifo uthi letha uthi ngathi hayi ungamemezi wathi letha amafutha uthi wawaletha uthi wasefaka umunwe eManazaretha khona umunwe eManazaretha obona mafukuzela khona indoda la umngane kababamkhulu okuthiwa umafukuzela wehlala ekuphakameni umngane kababamkhulu kodwa wathi ngelinye ilanga umafukuzela egulelwe ingane wasesuka ekhaya wathi mase stopini ekuphakameni wasebona ubabamkhulu wathi umngane wami uyapi uthi ubabamkhulu ngiyapha uthi gibela mngane wami ngisho ungibona nje ngiphuthumisa ingane kudokotela uNgcobo iyagula lengane iyagula ngilalanga ebusuku uthi ubabamkhulu hayi nami ngiyayizwa uyalunywa lengane yakho uthi awupaka imoto leceleni uthola isigubhu namanzi wabuyisela uyehla umafukuzela ulanda isigubhu namanzi wabuyisa kubabamkhulu wasafaka umunwe phakathi ubabamkhulu emanzini uthi mngane wami phuzisa ingane lamanzi iyaphuza ingane ithi baba isisu sesinqamukile ungabusaya kudokotela sengiphilile uthi umafukuzela kubabamkhulu kanti nomngane umthetho wami ubani uthi babamkhulu hayi mngane wami bayokutshela abanenhlanhla abawanenhlanhla ongibona ukuthi mina ngubani uthi umama wawufaka umunwe emafuthweni amakhulu wathi anokhotha lamafutha uphuzisa ingane nawe uphuze nizophila uthi ngempela ngawadla lamafutha iviki usho lawo amakhulu ngawadla ngawaqeda uthi ngeze umzimba ubuya namanje lo nto wazisekhona wahamba isikhathi 2009 kwambamba ukufa umama waphathwa umdlavuza wesibeletho ukwathi mayocheckwa lapha othukela kwatholakala ukuthi isibeletho sakhe sibonile kuthiwa kumele siyokhishwa ngangilala naye ngoba ekhaya sasibabili udadewethu omdala wagala ngeyansi wesihlaza sasala kwaudadewethu ongilamayo kwayimi ekhaya sibathathu kulezi ndlembile ngeke wayethi umama egula ebusuku ebize mina ethi mntanami lokufa ungidlayo sekulungile ngcono ngihambe ongenani ngcono seniyabona senikhulile senosala nibona ngimangala ukuthi sisosala sibona ngangifuna ugrade 11 ngizosala sibona nisibancane kangaka kodwa ngelinye ilanga lami ngathandaza ngathi kulungile uNkulunkulu umthatha mama ukulolu kufa okumdlayo wathi mayefika othukela kwathiwa akasayine akabuye nebhuku sizosayina ukuthi uzoye eGrace eyokhishwa isibeletho uma kwenzeke efa akube usesisayinile sivumile sasayina savuma sathi kulungile uthi uma umntanami ngaphambi kokuthi ngihambe ngiyele eGrace ngizoya ebuhleni eManazaretha khona ithembe sinalo hayi eManazaretha hayi hluphi isona wahamba umalo wayebuhleni yayinqamula le ndaba umhlangano kaJulayi uthi ngafika kumenyezwa kwathiwa kuyosetshenzwa intanda waya uthi ngaya ngenjalo ngizizwe ukuthi angiphilile ngiyagula uthi ngangele truckini saye sawufika intanda uthi ngathi mangiphethe isikela lami ngisikutshane ngithi shembe ngikhumbule kuthiwa ngiyokhishwa isibeletho ngiyacela ukuthi ngikhumbule ngibuye abantu basebancane wawenza lo msebenzi wasebuya yashaya idethe ukuthi eGrace mefike eGrace thiwa hayi wena isibeletho asinalutho ngeke sikhishwe lesi sibeletho uyaphila ngikhuluma ngalontombi khona namhlanje yathi kimi mntanami yathi usiyasebenza watheza masiyuqoqe ngamandla uthatha umakoti ngoba mawenze ngihambe angifuni lo muzi uvalwe kathi ngabuya ngeza lapha eGoli ngasebenza kwahlangana kwathi ngelinye ilanga ngihamba eManazaretha ushambe uNkulunkulu yayenza into engayilutho ibe utho ngelinye ilanga ngihamba ezweni lakithi kholo mama baka kithi emsingaka bana olunye uhleka bahleka bebegwegwe bayangibona bathi hey ubuye eGoli uke wakuyoshela hawu umbuzo umuntu lo uphendulo lo seceleni uthi hayi uyiNazaretha lo akakwazi ukuyoshela phela uyocela esontweni wahleka kakhulu lo secela uthi hawu ashabe nje wakulotshela uqede nezibizo njengoba engenalutho nje uyokwenza kanjani ngalimala eManazaretha ngalimala ngafa ngaphela uqinisile phela sibaya sikho akhona embuza akhona utho lo muzi awukho ngaphatheka kabi kodwa ngabamba ithemba wathi umama wathi mntanami noma kulukhuni wathi noma izimo zinjani ungasuki kushembe nami ngisho njalo eManazaretha noma ngalikhulu kanjani ungasuki kushembe hey
unakane lo mama ngathi lo uzongibona kahle ngeza legoli ngafasa amaguzu hey insizwa nisebenza nibheke emakhaya kumnandi ke nokuganwa ngakaganwa nje akenze madoda hlanganisa thisha nigana uNkulunkulu enipha amandla nigana ayikho into emnandi ukuthi uyaphaphama ebusuku phaphama eduze komuntu hayi baba ngasitshele ngani ukuthi mnandi kangaka uyabona nje uyaphakelwa uyadlwashiya uyalala uyavuka uhambe ufone la kuthiwa buya phela uhambe kakhulu awugezile uyabona Nazareth angabuya ngahlanganisa ngathi manje Nazareth awushemba uNkulunkulu ngakutshela ngacela kini emalini ihlazo ngahleka nawe iyafosta lento ngacela Nazareth kwathi kwahlangana anyani ngamle Nazareth isikhathi siyahamba kwathi kwahlangana ngalobola athi ucelile phela ngalobola ngakhehla awushayi Alokho bememeza hawu ukhompyutha impela lo siyashaya ibhokisi limile la ithulilwa nekamhlola hawu Nazareth Kinenzefe nje lensuku esihlaza ingcefe nje phela uyabona iyelo phone yini nifunayo Nazareth ngabe kuthiweni kanti yini nifunayo mina ngayibona la ikhona inkomo kamzala akho nesikweletu esikhona ngathi ngaphathaniselwa babekufuna ukukhipha konke ingedwa konkobo nembuzi engayithatha esibayeni koshembe nje Nazareth mase ngiganiwe October November uDecember hey ngiyaqhiqa le ekhaya phela uthi uhlangana nomuntu le endleleni akakalungi namanje ize ngiphathe kabi le ndaba uyongibuza ukuthi akulungeni February inkosi iza lethuthukeni khona isipho esisenzayo lapha emsebenzini ensizwe sisebenza nazo njalo February khona isipho sisihambise uNkulunkulu senza uhlelo lokuthi cha akekuthengwe icathulo kulokhu sizokwenza indlela ukuthi baba simthole size naye esitoro la khona isitolo esila edrobheni la uKergazi nobani moyi isitoro sama-Abida Masifika khona sezindlela ubaba simthole uphuma ngapha ekuthuthukeni uzoya ePitoli bese wePitoli uzodlula kuthini Ngempela meqhamuka saseyinhlanya Nazareth thiwa basebenza phela ngone uniform yakho neyaphika ikutabu kodwa benza siklina Nazareth uzindaba enkulu safika imoto zama lapha estradini zathula zathi du sasesehliswa nawe uyayifaka ibhluke elukhakhi neshirt eliskoshi yehla kancane hambe ngathi cocktail into kamayekisa madoda izongena esitoro yafike yama lapha avala umnyango asivalele lesoba sabasebenza seBMG nalabo bayahamba nabo old man yasikhethe icathulo sasebhadalo sasithi sicela ukubika baba yasiyenzani sheshise yahlala kusofa into kamayekisa yaqhiya akhona mbenge la ewunzima nje yasiveza isandla kanje yathi ibikeni la besa seza sifanelana nesitoro abayibika ngase ngifika mina ngiphathwa ile ndaba lo muntu ongaveli lokho efuna umhlaba wonke le ndaba ngiphethe kabi baba ngishadelwe la October February akumeli kahle manje ethi kwasikubusise baba ngicela nemoto plan yabo sengiganiwe akodwa kithi uncombo mama ngihamba nelangeni yesontweni ngiyambona la liyamshisa akulungi ngihamba ngenyawo ngicela into embili Nkosi ngicela ukuthi kulunge lapha umntwana eqhamuke okwesibili ngicela imoto kanza nje into embili kwathi inkosi kubusise sekulungile njalo mangifona khuphuka ke wena isibuso sesifikile sondele eduze ngoba bekhona imbona la wafika sathi baq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 
iphake lapha isikhiya naso siphi yini niyifunayo bantu hayi maNazaretha lilandela uNkulunkulu nize ngasuki Nkosi busise lekuzweni